Nanti kasih kakan atarik ujumang arjar akulai, kementri jo karap yang kecela kakon yang paling lengdo, rangkat UMLI jo kanong krem ubah adan mila bahasa yang white, berkemburu kejeng sembilan ubah alwat norum MLI jo kanong selong. Kira di yudu banyak kendu ya kipai bak nongrap ki baju lekit ya ki mar ki mata jo ki yudu. Berkadau ke berkongsan ke deh halog jeng syaot kilo, jeng ki marap ke jeng ki markasian bagi wandra apa yudu. Kini kajing lek jurep juga mesti kata karap karyang kalong hadian ba UMLI jo kanong kram ubah adan ulara ya kini kemat hakaying dor ba thau an kolong dangshen hakador mar mang tengkah kabide bagi syaot kilo jeng ki pai ba nongrap haba ki wandra ikimar ki mata ke jeng ki yudu. Kini kajing lek jeng ki kalong banyak kendu iki pai ba nongrap kamjuru ikenok hayi manwat ya kadau tenrai kai ke bala pelong ya ki ban on kilo ya ki marap ke jeng ki kham dan don kanu ke jeng thau ka babet ka babiang. Bala pelaj gor kenang-kenang nak tajami nomor bantuan bantai banjino ya kan kayo ya ke ba nomor baro hijau bawa ibadat hijau bantuan kan kayo kecing sisa kan ko kilo mata kala asoti ha baro kita buat hakilat kidong ki penman ya ka kilat jengkamai kilat jengkai kemot kani kala asoti kan kecing kilo kan dia ka jing kan kala asem ha baro saudong kari kasi ke jami kecing dok nong jami kalong kapal akra wana kan ko itu ni kerpat wana kalian ke sarkar kinsim kiat loy ni kerpat kalian jami ya ke district council makin loy kan ko bil makin amen loy ni kuar mintek kumba biong mapi menta ya kata kabil tengi kuat ba kalian jami ro ngin tip lang dah ha kabil ka puno kata yo se kabil kadai ka ba telot han mo yo kadai ka ba dang telot se nomor ba ha ka jing syam jengi kemot kene kabil kandai bante wat tangi kinong kai wat yo kinong rap ro mi dai bandan ke jing te ye kinong rap ro mi dai bandan ke jing te nomor ha pleng fikran ku monong rap ne kinong rap krem ya ka kam no hijing sekren sbe ku monong rap ro nomor ba tenteng kidan kilang yong bah kidan kilang yong ngina balen ne kata kunong rap udon kilang yong nomor ba teng ki thep ki mar ki ba ki milai lang mo mar ba siu ba ha ju te nikirpat ba ye kinong rap na kalian jungi nikirpat ba kinya buat henti kene kenang ba kata kaya dia thiet kan lang ga bakhut kanom jasho kum kene ka kum kine ki baro nomor ba lada don kine kilang yong se kinong kai tidon hapdeng kata ka jindo no ke kimse ba kin penyak kin pentulun biang kene ko do kena kalian jungi kinong rap ite kamo nikirpat kinong rap bakin buat henti nah bakal kenari ke ba weh lah ya ke ba nak kalian ke surkat nak kalian ke council kila tresitom nak minta jungi unong rep tengah kerpat unong rep berkenya pun hilang kan ya kita to ni ang ni kung ginong jor ginong hei isto ay kata kasi ke ba na do ani kamde syo katang momentar adi na alarm ba man ko pori je man himamlen bat ginong hei ni ju selok ya kani man ka por ha arjar ka kandai ki ami ko ka bil ka bagila por bet ba ngine thie ka mar ngine mi talkum ka bagi ang sipo kilo ngimi at ka sipo kilo re ni sha bang ni thie ni kali fin ayat kan no mar ha bagi thie ka mar unong ra thab man me ka siap ka mar yowan yo thau swa ni sa thie ni sa thab shi ko da Terladap thap kuram ni happen yo ale area ko to ni happen yo ale ni happen pendikia ni ni solo tega ja thol la thap kadang kata jiot ka bijis to jebut ndre na pedeng jogi kinong khai ni ma ala kidan gilang yo kibale tam ni kata belengil ndre tam na pedeng ubu ni balang kadai kan ko wehi pamang ka por ni laju thi ni kran so ni so bu so ndre dan na pedeng jong kinong khai ni ma ala na magidun hagi kidan gimendil ban ko pun kinong khai ni dan tang sis pangut gimendil man kidan saus pangut kalau kata long nyimong kata bakam dan gadan tambalong nyim kubur bag ngilong hadok palat kata tai kulisu very good kentu babangi penbaik ye kani ka kam nang ni smart kadon kam bani snutu hapneng kinong di beginong thiet ubathit un hok ubadi undi hok bak kadai kata ka bangi ni kwa imo nang ni ban syaliang yo piok ngi long rep awan kini la le khan le bahet nama saya
Ya buram para mapi apa pi tre kam mala kasi. Tama kai ke bangin kwa ngitip pakata ka jingot sipau kilo kalakta pala. Dia tahu namar ba don balik syukur iwe ar pin sitom lo dia baro ngemla ban pediang. Dia kadai bangkut nok manta kani te kito kinong rep pli ki ba sno sat kamen sim shaot sipau kilo tap nok do mau san kilo ban kam. Ini dia le kumta. Dia mar kata kata wan le syuk kumta. Wan le syuk kumta. Aba ai chur ai tong chur sudah. Aba ka pulu ka pitep chur ka dei ben tong tu si dei ben tep durat nak tu si. Lalu pile kumta kan wan biar ke jing tenan. Bat ngi kumolom ta ngi wan nak sarkar. Kai ka kam ba ka sarkar kam la ban pen bai. Kam do. Lalu ka sarkar ka simkia. Dan menu-menu bala benang hani kiwan tuklar ki kita ke sarkar. Ka sarkar ka dan hak. Sarkar ka dan hak ban tuklar ka dan hak ban penbet ya ke jinge jong ki pai ba. Ki badi ki bathi hak ni gayo. Hi, te dei mar ka ta kadau. Ka ai ki bangi kuak menta ka si kalong ba. Ngiwan hang ni ringkat ka sarkar mo i menteri badi pet. Kumbagladon ka khubor bagam dei syu pandon. Ngi kuak ba phi pin pentip syangi ladadon menu-menu ki baat. Tela dadon ki balik khema koru pentip nginom sya mangi ko bagandon ke jingis tu jumut badru nganget ba kini ki pulit sim bunsin ki don hang ni pi persyang ban ujor haki yo don menu ki balik palat ye ke pangilai penbet tela da pisko ba kita ki pi pentip sengi ba ngi ngem kwa syu ba upat ba nong rep un mat ye ke jinge un su shot namar nga haba ngalik thit khau nadukan si Berni ngakam paot tu ke Berni ngap thit lang bat Berni bat eh tegum non nin ot ya kata ka pulu ot ya kata ka syang ot ya kata ka plastik kam dei syu man ot nang ni sma kata ka syong ni sap ka ai wi gamane yong ba uta u hiar dala de tap men met ikinong rep kimlap le kam dei ka jinge jinong rep ka syong ka jing start jong kinong thiet ken ban thiet hagador ka kumno ki kamla ban ong tang namar katan si otno ko sibu janang khat si sin kala ban long gumta kamlo man singi ka ba jing ot kala man singi kamla ban long gumta ti namar kata kata pis ti ban long kinong thiet ki start bat kinong diru ki start daga jing stu dong amprin ni belum ka menteri sokar beri pek ya karep karya tin alam ya ka jipran juga namar ngako ban mai phangi kata khna ban numdon ko no jing stu ko tidak ka buburom ya i MLA jungi mo di bala ship ya kene kalas kalingki banra ya kene ka issue jongki kinong rem apo yin dorbar tauan ha kene ka assembly session ka badang shudem ngaru Ini ini so sport to. Ngaru nga ship ya kene kalat ka kabuk siat batong bangi di ban pen do ya kata ka 1 kilo si sendon tingi yo i nakilat pathai kubor ba kaladon kata ka jing frusre ngita ngai dulai ba ade ba rebot ba shipkia ya kani hapo bor pangilong session de assembly hantai ai dulai ba in di menteri baro ki bayawan ni si ngi ong itang kawai ngidei ban pendo ya ka 1 kilo Hindi ban siya show yun kani kadon kabil na ka district council sa kabaki ang maladet ha na do aradar arbuay nabas mo mat rendon kadinya mat ka kabil kani kabil nilay kakantup lang ya kita gibenta jo ka district council ang tangpan bet pat ni ya ka jing ha jing yak jong kinong rep ibawaldi gimar ni dai ko ang rupa kan sadon kata sa minimum support price Dinray ya kata kabil ngidang yotip nang ila ba adel bat mangibat ba elbot wan sini di kani kabil ru ngin penya buat ngin tip balay ka sakot bat ay kadaw ngidang yo reminder na district council how new lighting ni arajar apply di kani kabil ru ngin sapha kini aku ya bagi tip ya kani kata subhaya milem ya kata kabil di sana copy ya immediately I advise for people malon kami ka propose bill ka kion sa masakot. Menta siya nga kwa manyo jingtit na ipaim at pinitli mapit kani katang naman na district council letter mo
Ong ingi nado menor lanin nado lano do swaya kata kot ilo kapade gajing kumu jongi laingot dekat sebentar gajing wan punya punya kata patali na kaliang kadonga